Tigana na Brighton Makoli toikase county ya Nyamira abwasto komeno mulikite Jobu Mahange yo gutumanyibu no mabwazi miyo wani Kenya nigo bakoretara yabase county yo ya maiga ya Martha Karua usiri tukari mulioka maiga ya Martha Karua gotare county ya Kisii nigo bona Raila Amolo Odinga oyoro murewe kyama kya ODM abaka gotare chinsemu ao imeye county ya Nyamira Jobu Mahange na Mange. Rituko lya rero nigo muraibu wa Azimio la Umoja Raila Odinga atarira county ya Nyamira asatwara emesangire kano chinsemo chekerenyo nyamaiya kyabonyoru na rigoma natuguterare manifesto ya kyombegi ya Kenya kwanza iyo yabetege gosomwa rituko lya igoro asamochia omokonyi wo muraibu wense Dr. William Ruto. Sahau 2013 waliahidi vijana laptop kila siku. Hakuna. Narwa eirago chigokorera abamenyi banyamira amagenderero kero arachorwe ko bo muraibu wense asobochoryo banene bwo mwakoyo Nyamaya Gekendo Road sasa kilomita 6 peke yake. Tunataka ibadilishwe iwe nyoka nyeusi. Sasa itafanyika hiyo. Omuwaziri w'oborendi bwa ime Dr. Fred Matiang'i nasaba abamenyi be county ya Nyamira kubwatesia Raila Odinga asobochoryo bonene bw'omwaka oyo ase aegwa eirago chikoegwa ekerogo ase serikali enene ya Raila Odinga. Toko kama mitwezi watu mwako chikura na abasoro ila bantu baminto ito baisa ko baisito ya abantu bande bali omokonyi bwekerego kyoboteneneri bwense asensemo ya Azimio la Umoja Martha Karua narwa eirago chikorwanira abana Chinyaroka ekero aratorwe na korwania obokurumi. Mimi si mtu wa kubabaishwa na moshi kidogo. Hata kama ni Nyamira ndio wajue hawatatuweza na fitina kidogo. Abarai bande mbakera omurai o Azimio la Umoja Raila Odinga ekoko asibate banere orachikoreta amagenderero asense ya Kenya. Tupatie kura zote nataka tukale tarehe 9 mwezi wa 8 atakuwa Raila Vijana fire Nago tigera boigo